بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ese waruzi ko أجمل علماء abamenyi bose bemeranyije yuko anna sawm shahr Ramadan yabaye itegeko في شهر شعبان mu kwezi kwa Sha'ban min sanati athaniyatu min alhijra, yabaye itegeko mu kwezi kwa Sha'bani mu mwaka wa kabiri wa hijra. Ikindi cya kabiri nuko anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama 9 ramadanat, yasibye ramadani icyenda, لأنه صلى الله عليه وسلم kubera yuko intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tufiya fi shahri, yapfuye mu kwezi kwa Rabiul Ula, mu kwezi kwa Rabiul Awwal min sana mu mwaka wa 11, mu mwaka wa 11 alhijra. Bivuze ngo intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuva shahr Ramadan yaba itegeko yasibye Ramadani icyenda. Ubwo ngaho ture noneho wowe muvandimwe umaze gusiba Ramadani zingahe? Ese urimo urakoramo ibihe bikorwa byaza kuvuganira imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala? Ibi ngibi rero bigaragaza yuko intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yafunze Ramadani icyenda. Tubisanga mu mvugo ya An-Nawawi no mu gitabo cya مجموع الفتاوى كا للشيخ الإسلام بن تيمية كا شيخ الإسلام ابن تيمية.